Independence Day sang ni somni pangalom na Mualvom Field Khawzawl Pupisi Vanlalruata Minister Agriculture and Farmers Welfare Irrigation and Water Resources Cooperation Department Thusoi Chiandu takte u vo in hian India rampuma Independence Day voi somsari pakwana ropui takin kan loma heni chin chiatlak taka hian Khawzawl district mi puite Zoram chung le rampon mi te zongjong du sakna chibai ka bu ka cheu heni ropui taka hian India in zalen nak kan nei theina tura thile thau pola mani in phata nun tha palo be tu shwai tu ropui tak tak te ba ka zalen na swal tu te thlop tlat tu mi puite in pek na ropui takha kan zawai in shethar le ila tha thla lawa ramtana an be na zara vo in hian India ram chu sa khoshang shang zalen na ram mi pui ro real na ram ro pui thangduang tak le khovel ram dang te za kai ani meka ram shwai tu te le mi pui te in pek na zara shi sel na konga te zirna ate ele barzun na konga te le kongtin renga India ram pum pui hian ma ason na satak mewani Khawzawl district po kumsang ni som pakwa a lo din atang khan ma ason chak em a sarkar flagship program hand holding policy bana kai hi sector shang te ti chakna atana duana ni he malak na poimo tak noya hian kutna thok tu te theile thlai thar chwa le sakte asong boldan tur ngai to te ashal chwana kong dap te ba ka mani kut koi ezon na le thiam thil zirna skill development choi sante chalai te tana ezon na ngyang het siam thlingin ahwam tela hei hian small scale le agro based industry te mason na apui hle don ani he policy hian sarkar lai puile state sarkar program shang malak na le scheme shang te achangkai theitur angbera thlun zoma tho ho na changkai siam atuma heng malak na changa hlok na hian targeted partner te huam tir vek atuma hemi kai noya hian agriculture thar chhuate hlok zo ka shal chhu ani theinan asong bol na turin mifko chingchi po twai thar le ani Khawzawl district chunga bana kai policy noya progress partner mi somthum pakhat omin CM special package noya progress partner mi za som paruk an om department shang agriculture and farmers welfare department te horticulture department te commerce and industries department te irrigation and water resources department te fisheries department te animal husbandry and veterinary department te rural development department te sericulture department te land resources soil and water conservation department le kvk noya te kutna thok tu te ti mason na le ham chat na turin scheme shang noya na sataka malakania kutna thok tu te shat na le thiam na bel cha turin training shang pek ni in thlai chi le thlai chiak chi shang semani chung ko tam tak ne na chanpui na pek ani kutna thok tu te na thona mun ma ti changtluna ti mason turin kong shang malakani bok lo nei tu chung kwa sangthum zanga le pakhaten PM Kisan noya cheng noi zani somsari pakwa point paruk pali andong to bok lo nei tu chung kwa sanghi zasari somthum pariat teram leilung enfia sakni in soil health card pek vek an ni bok twal pui khwa chung ko za chuangin chin zathum aya zawa tung an ching mek bok kutna thok tu ten an thlai thar chhuate fel fai le hlok zo ka an shala kumtin har sat na tok lawarwa man na le kai shwaina omsa manga an mu tur za chelo ka thlai an chin theinan thlai thar shal na mumal tak le ngyal nge tak siam mek ni in thei to pam halak mek zelania village council zongjong in multi-purpose farming society din vekania district agri marketing committee kai shwaina hnuaya secondary collection center kaltlangin heng thlai thlan chwabik so thing marcha ai eng le mun phiate lei ania Khawzawl district hi so thing shal tamber district in ni thei hi in chwanom kati tak zetani mason na rural lian tham din konga po chak tak mala kania public works department in mun shanga kong puisial na le thom that na chak taka kalpuyani kolkul chuwan kal road kilometer som pani point pakwa pariat tho zo to nia kolkul chu notice bolpui road kilometer som ni pali tho me kani bok community multipurpose hall Khawzawl zuchi venga le auditorium Khawzawl veng thara te sak mek ni in biatiti tourism and nature camp po tho me kani district panchayat resource center sak me kani a tourist lodge po man theya pe fel ani to bok
Khawzawl district in ma sonzel theinan raman na chak taka kalpui ania excise and narcotics station hon felani to district transport office po hon thwai tu mani cheng vaibel che som senga circuit house sakna po tan chau me kania district court le judicial quarters mun tur po raman fel ni to in na tan thwai thei be se ni information chakzo ka kanin pek zungzung theinan deputy commissioner office a NIC district center bun felani to a BSNL tower din thwai tum ani bok shi sel na konga ma kan son theinan na sataka mala kania khumsom nga om theina turin district hospital le medical quarters te sakme kani Khawzawl district tan chief medical officer da fel ani to bok district hospital complex a patients attendance shelter sakme kania kumin September ni som pakwa hian Khawzawla multi speciality clinic wat sai tu mania specialist doctor thiam tak tak engem zat anon kaldona he hun hi Khawzawl district mi puiten in no chhor changkai nge ka be se kol phetha niang nara kan don theina na sataka mala kania Tualpui village power supply pek na line le abante cheng nuai za som pathum le singkwa sangli sengin tho zo to ani kolkul khochunga power supply pek chhuana munpui chei chat le ti changtlun na po cheng nuai zani somni pasari le singa sengin tho zo ani to bok tui thiang him niang nar taka mitinin kan don theinan PhD department in nasatakin ma ala a Jal Jivan Mission Noya Khawzawl district chunga Thintlang khwa somni panga a in sangli zkwale soma household tap connection pek vek to ani khopariata solar plumbing manga tui pump swani a nabart noya ngaizol khwa a solar plumbing manga tui pump swana tho zo to ani bok muncheng solar plumbing scheme po trial run nei mai thei tura wa manfel ani to a Tualpui water supply scheme po na chan thwai thei tura chak tak mala kani zirna hi maso na te fungpoi mo tak pakhat ani a zirna chazo kan nei theinan theito pa mala kani Eglavia model residential school Khawzawl darngon venga din tur po prime minister Zoram takin lungphu ma phum to a na hi chan chau me kani Khawzawl district chunga zirlai sang ni zaruk som kwa pariat te hna athonin uniform le zirlai bu pe kani a zirlai sang thum zakwa somriat pakwa te hna midday meal pek anni bok diet building cheng nuai zathum som sari pakhat sing khat sang sari zakwa le pathum point pakwa pariat mansak me kani a rabung higher secondary school building cheng nuai za som pakhat sing khat sang sari zathum somnga pali point pani pasari mansak mek ani bok himle lungmong taka an kho sak theinan PMAYU le PMAYG noya chen na in nei lo te tan in engemaw zat sak tu mania finally thiang hlimna konga ma kan son theinan na sataka malak ania Khawzawla solid waste management center din po tho tan mek ani Khawzawl district hi plastic man lo na district siam tumin theito pa malak ania Thintlang kho somni panga te hi open defecation free plus anni vek to a heng khwa te hian community sock pit te compost pit le plastic collection center te sak vek to ani kolkul khwa a public waste management unit sak mek ani bok UDNP buat sai district beautification competition 2025 a lomman pakhat na cheng noi somnga don mangin Khawzawl town chei moi na tho mek ani ruihlo do na hau tak tak mai chu chakzo ka kalpui zelania kumin chungin cheng nuai somriat pasari point pali pathum man hu ruihlo man ani to ruihlo sum don na hi chat tur chuan NGO kaushan le tlom ngai pol sang sang tenen kan tho hawa chulani chakzo ka ma kan lak theinan district level committee on ruihlo do te district level and court te din ania Nasha Muk Bharat Abhiyan Noya Tena Sataka Malagani Dan Lavaku Varo Laglu Dek Sankha Jasari Somli Paruk Cheng Noy Zali Le Pali Point Paruk Pali Manhu Man Anibok Chandu Takte U Khawzawl district chunga mason na zongzong hi soi sen vek anirawang village council general election sang hi somni panga muan omle thlong taka kan han nei theite dan le shai thupek le thuchwa cha taka ken ko ani te district ral muang le muanom kan ni te hi
magistrate police tlom ngai polte kaushan thuthar la khom tu te le tun sarkar rin na le be se na ngat ngam tu mi puite chunga lom thu ka soi bokani atop bera chuan voina Independence Day lom na atana rim taka thok tu zongjong te chunga te parade contingent te zirlai te le mi pui local khom zongjong te chunga lom thu ka soya he hura hian zalen na kan nei hi vong hima kan ram nei chun hian mason na mel tharamut a mu theinan lungrol taka thopuya ka som chewa Zoram in ma lo son deu nan le India in ram changkang viskit Bharat ni atum na ti hlotling tu kan ni cheu don nia kalome